Lhagao Lamdang kiphonna ho hi Pathenin ada hla namun Pathen kiphonlouna mun hi thei hi First Chronicle bung somlanga chu vetna hele tu sim chu het saw hitain leng sol hi ipija athi ham tia hele Pathen thu oilo Pathen thu dova na Pathen thu akona hung sei ho them ga ho thu adowa anun lo zia hi chu ba na ama in Pathen thu ta sana zui ta sanga medium etio which etio doila ai doi kumpi azot eta cho azot na jong hi ipija azot ham etia hele Pathen hin ama ko ma hi thu apon ta lo kila ta lo cho Pathen them gaw hung sei ji Samuel them gaw jong chu thi ta cho Pathen thu nung anun lo ta cho Pathen chu ki tha lo ta cho ai vel vela thu na Pathen na sai ho hi mi himin thu angai lo wa ai vel vela ta hi tol hanga a vel vela hung sei jing Pathen hello chu Pathen hi piti sei dam neu cha khena I bol ji pau hi bol khil ta hi bol khil ka sa dan ken piti na gelwam bol khilo hi Pathen ki phun ta lo ja chu medium them gaw hlem nu na loi kumpi ko ma cha chi tan hele Lhagao Lamdang mu thei Lhagao Lamdang khat wan til gelo ho in Samuel them gaw Samuel mela kilangin ahung kilain athi na ding pronounce apong do ta ni ajing na khon the tai hi chi medium ho mi tam ta Israel gam sunga hi cho Pathen ho na gam Pathen mi la cho na ai mo ho cho ana su mang hi cho ana dal mang ana tha na su mang hi cho ai wa khat se na hoi cho na I want Christian ni hung hiu hi si doi la ai phel them ho ai doi ai them ki te ho hi amangam tabang hitain na Christian hi na kum za khat hung wal tain hi cho hi a lo tabang amang tabang hitan hin la tu nya hi mun khana nei we nei bang sin tai sol leng pa bang hin ho lam kai zat chom hon cho I bial ki noi ting pana ka sei I wang phat ni dio hi wang sin dio hoi tan ki gel phau te so pe te ho bule pa te ho nu le pa zam ta te hon Satan pa hin hi chi ama nungzui ama spella ho na ama in hi chi practice ball ho hi Satan in protection a pi thei chu ahung kile hei ni wa ada ha ni tung la ball game ki ju cho ya chu Satan pa he na ka sei chu chu ma bula chu ahung ki phona hin mi an man cha tinga le he offer something a khot lang khana thil khat pya khot lang khana thil la mang ji chu Pathena I mawa Pathen thu dung je ai chi wala ki cha ding hi po in hi cho hi ino mong wala Pathen in ai su jang ding ai lam kai ding hi ti na ta san nga yi nei I ta san ngai ka ta san ngai hi cho je ta san no wala Bible ta san no Christian hi na upi apat chom na umam na midang sangin lamdang jo te la Pathen thu in ngai Pathen dan thu pe ho in nit no ngai Pathen thu chu hi na bang ai zui ngai ho lam kai ho jong gam lam kai ho jong mi zo si mi mal hang ilungu hi khelo ngai Pathen to ai ki ka relationship sim phat ngai hi lungsung ki khel na jong lo I chi ngai ki chi in bol ngai ki bol in ni ngai ki ne khulanga I bol sit ngai ki bola chalanga Lhagao Pathen ki ti chu palanga chum vet hoi mai the na te asunga bang Pathen panglo mai the hi jong le ita bangin hi ta bang thil so jong le Pathen thu oi ho chu Pathen in protection a pi ki ne ya chu Pathen protection ni devam Lhagao Lamdang Satan pa protection devam chu tunin kel hanovin kati ken heong kel hanovo so pete ho ithul na koi man Pathen yung force ball pontin koi man force povinte ke man tu na Pathen thu la Pathen ama lam chu kel han ka hat mo ka ha sam na chu thu chom hi Pathen ne he ama wang ite wang thil ball theutin ball mo kidang dang ball do theutin Lhagao Lamdang dang ko do theina kila sa na za chom ball the jong lan Pathen na hi kha la wala man tha na hi he chi video ma sa ka sei khat divination hi ne ka hin sei ta in divination ti thu chang hung kela do na hi Greek mythology a ko na hung kela do hin ichu Pathen sam ti hom na gul a ko na hung kela do hin hi chu ho hi izui lo na deu chu pham tila hi chu hi demonic entity chu serpent gului Satan ho na to thil bol theina zau hi chu ya chu ichu chu chang divination ex bung som lu gup chang som lu gup na a ki sei hi chi divination hi Pathen ki ti thu chang chu ya chu Gul Lhagao snake spirit ane hi chu chi epi gulang idana gul Satan ina mancha Satan ti na chu hi chi spirit chu hi hi chi Satan Lhagao a ko na chu Philippia nu yong chun thu a sai the chu alo hin na chu epi ji ham thil hung ding ho a sai the na pa ji chu he nge video ma sang ka sai ta chu ye me dai thu phone hung pa hi Philippia Lhagao bo nu to ki to cha na chu pham ti le she can predict to some extent neu khana sai do the chu ai wanga say da sao lo demonic control diabol in a control na pau hi gul hi cha gul hin na
Pathen hi chi particular Pathen divination akona hong kelo to Greek mythology Gulpi chun ipi bolam tia hele mi achu a thalo pi chu o kim vela a vei ti da cha o kim vela ta he a vei cha kha ta a hai na la manga a tha chu tu nia jong hi chu Gul Lhagao Diabol Lhagao Satan pa akona hi ngai ngai le hi chi all ola Pathena kona na Pathen hin na hi chi all ola ai me deu Lhagao thi na hung thlung thei hi ti pai ka sei num kinen he hi chi Gul Lhagao hin he seek worship nei ho win ti holding dei Lhagao chu tu nia jong hi Pathen hung ki sa je me jai tu phone na Pathen ka hi Pathen ke nei ta sa